Ovo je neprofitna recenzija napravljena od strane fana serijala. Prava na propratni video sadržaj zadržavaju Radio Televizije Srbije, Kobra Film, Dragan Bjelogrlić i ostali koji su pomogli u realizaciji serijala. Napominjem da nijedna od šala u videu nije namenjena kako bi se bilo koji iz filmske ekipe uvredio ili slično, naprotiv, sve je samo moj loš smisao za humor. Hvala. Pošto ste mi najviše tražili da odradim scenke nad Balkanom, sada ih radim. Oh boy. Ovo će dugo da traje. Prvi svetski rat se završio, a nakon ruskog građanskog rata preko 100.000 ruskih izbjeglica izbjeglu kraljevinu SHS. Sa njima su pošli i kozaci koji broje oko 15.000 vojnika na čelu s generalom Wrangelom. 7 godina kasnije, Bijela prca bivšu ženu. Da, Čika Rus u ruskoj crkvi pokušava da ukrade blago Romanovih iz oltara, ali u tom trenutku nailazi sveštenik. Čika je aktivirao Friendly Fire. Ostavite subscribe kako bismo do kraja godine stigli do 10.000 subscribera. Ostalo nam je još ovoliko dana do kraja godine i mislim da je izvodljivo. Hvala vam. U srpskoj policiji se pojavljuje inspektor... Nije valjda... Stanko Pletikosić. Okej, pojavljuje se Jakša. Tišina, ponovo su krenuli da prikazuju Montevideo na RTS-u. Inspektor Stanko dolazi prvi dan na posao i biva prosleđen na novonastali slučaj zajedno sa inspektorom Androm Tanasijevićem. Ta ne pije pa cepa. Dolazi stupar tužilac Đukić i traže od pukovnika Đolovića da se hitno demobilišu kozaci kako ne bi krenuli da deluju na svoju ruku. Đolović mu kulturno govori majmune, govorivši mu da ga se to ne tiče. Tana i Stanko stižu na mesto zločina, saznaju da je ubica saradnik pokojnog tatka, te Stanko kreće da radi forenziku. Okej, znači imamo 6 strana, 2 su post mortum, jeli bre pametni, o čemu to ti? Rajsovac. Aha, tako znači. Brate, zapiši ovako, sveštenik je mega mrtav. Kao, toliko je mrtav da kada bi bio živ upravo sada, bio bi ponovo mrtav. Svaka vam je ko u njegoše, inspektore. Pojavljuju se kozaci koji žele da deluju. Pustite nas da rešimo ovo. Ovo je naša zemlja. Pa malo je i moja. Pogrešna serija Bjelogrliću. U Moskvi drug Menžinski šalje Mustafu Golubića na tajnu misiju u Beograd. Kako to mislite, koju misiju? Pa tajna je, majku mu jebem. Srpska momčadija gepekuje Nevena. U tom trenutku dolazi Đukić koji ide da se vidi sa devojkom. Neću dugo. Damn bro. Da, nisam napomenuo. Sa Tanetom i Stankom također radi profesor Babić koji voli da se kurči znanjem i te stvari. Pukovnik Sorokin daje zadatak svojim kozacima da pronađu ubicu dok je on u Briselu. Pretpostavljam da ide da pregovara za ulazak u Europsku uniju i ubio se. Malo antiklimatički, ali okej. U zatvoru Andra traži od zatvorenika Hadži Arsova koji ga je spasio u Velikom ratu da cinkari Makedonce kako bi ih on pronašao pre Rusa. A i da ga ne bi streljali. Da, Hadži hoće da mu advokat bude Pavle Antelić, što general Živković u prisustvu Đukića odobrava i načelnik Dimitrijević potvrđuje. Idi bre u kurac, preznik se dok sam izgovorio. Tane sazna za Trnavca koji prevozi opijum u Beograd, a od kolege sazna i gde da ga nađe. I ne, nisam zapamtio ni ime kolege, ni ime mesta. Neven, onaj što je bio gepekovan, i je opasno zajebašio Maju, rekavši momčadi da su njeni negativi kod nje. U gradu se otvara novo krilo bolnice, a najveći donator je Ampilije Aca. Tana i Stanko stižu na Altinu, što je self-burn, ali okej, da pronađu Dobrivoja koji zna gde je Trnavac, što im polazi za rukom, odnosno pištoljem, i kreće da ga ispitaju, ili ubiju. Uveče nailazi Trnavac, pa su ga ovi navatali krenuli da ga ispituju. Zemljače, sad sam najebo. Međutim, u tom trenutku nailaze Rusi. Trnavac ne samo što nije povezan sa ubistvom popa, nego je još otkrio i da je Kaluđer taj koji je nasledio tatka. Pa Rusi Tanetu zadaju zadatak da ga pronađe. Nego, jesam li to samo ja ili Trnavac liči na Radašina? Da, i Tane raskida sa Stankom. Na maskenbalu Violeta, Vojnova žena, krade kostima i ripala je. Tane biva obavešten i stiže na mesto zločina gde zatiče obezglavljenu Violetu i Stanka, kojeg je načelnik poslao. Tane kreće da ispituje potresenog Đukića i ni najmanje potresenu Maju, ali biva prekinut u tome od strane načelnika koji obustavlja ispitivanje do daljnjeg. Pored svega toga, Vojin zatiče obijenu Gajbu. Kozaci kupe opijum u Luki. Ujeba mamu bre. Mirislavu stopu prati Maju na velocipedu i otkriva da hoće da giba za Beč kako bi se sakrila od ubistva kojeg je počinila. Ili da li je? Tane dolazi do Maje i kreće da ispituje i zaplenjuje je pasoš. Nego, sećate se Dobrivoja? Pa to je samo i ostalo od njega. Aljoša saznaje da je Violeta umrla, ali ga u tugovanju zaustavlja Mustafa, koji od njega traži blago koje je ukrao one noći kada je ubio popa. Aljoša mu predaje sve što je tamo pronašao, osim ogrlice koje je poklonio Violeti. Za to vreme, dok Stanko i Tana ispituju svedoke, načelnik im naređuje da istraže Vojinovu kuću, što oni i čine. Njih dvojica stižu i zatiču otključenu kuću sa Aljošom u njoj. Tane kreće da puca na njega i Mustafu, koji uspeva da pobegne, dok ovaj biva odveden u ćeliju. Tane hoće da prekine vezu sa Sonjom, ali ona mu ne da. Ključ. Jako sam razočaran ako ste se nasmijali na ovo. Stanko i Tane nastavljaju s ispitivanjem, ali ih načelnik ponovo prekida i ponovo obustavlja slučaj, naređujući im da mu predaju ogrlicu. Tane također pronalazi ovo čudo, na kojem vjerojatno piše da ima malu pišu ili tako nešto. Stanko i Neven idu do štamparije da ovaj obradi fotografije, ali Stanku zapadaju za oko oni što su tukli Nevena, pa kreće za njima.
General Vrangel stiže u Beograd i najavljuje novu ofenzivu u Rusiji. Maja žali Violetinu smrt i otkriva kako je ona trebala da umre umjesto nje, zbog negativa koje posjeduje. Zbog toga kreće da ih preda Nenadu, samo što... jebi ga. Tane stiže na mesto zločina i kreće da ispituje Maju, te joj uzima izjavu i ona biva puštena kući. Đukić saznaje da ga je Violeta varala i traži da Saljaša umre, a na Sorokinovoj sahrani Vrangel biva obavešten o tome da je uhapšen i traži da ga hitno izvede odatle. Alimpije isprave javlja generalu Živkoviću da želi da suzbije uticaj VMRO-a kupovanje maka i opijuma u farmaceutske svrhe, što general Živković shvata kao apsolutnu budalaštinu. Bad touch, stranger danger. Uzgred, šta su bre ovi kontra Hitler brkovi? Ante Paverić stiže u Beograd i ispostavlja se da je on veliki germanofil. Gle čuda. Bukovčani prelaze za Beograd. Jeste naoružani? Ne. Stižu u Jatagan Malu gde se sreću s Milanom Krojačem, te gazda Kire zahteva da se sretne s Kaluđerom, na što ovaj jedva pristaje. Krojač vodi Kireta do Kaluđera, za kojeg se ispostavlja da je Stank Ampilije. Ampilije je Kaluđer. Kristin muž odlazi do generala Živkovića da razgovara o ludom princu Đorđu, kojeg je Tane strpao u kućni pritvor 3 godine ranije. Bukvalno nije prošlo ni 3 minuta kako je otišao, Krista već bila na putu da ga prevari. Budite oprezni sami na moru, momci. I devojke. Maja daje Krojaču negative, za koje se ispostavlja da su lažni. Krojač preti da će ubiti ako mu ne da prave negative. Iz nekog razloga, Avram je sumnjivo vešt sa nožem. Avram je inače onaj što glumi Ivicu Beka u Montevideu. Te sad kad malo pogledam, pola castinga ovde je isto kao i u Montevideu. Aljoša je doveden kod Babića, bez Tanetovog dopuštenja. Kad čuje za ovo, ima da poluti. Da, jer su Rusi oteli Aljošu i bivao je upucan među očaj od strane skroz nekih trećih likova. Tanetu stižu obrađene slike i na njime zatiče generala Živkovića. Tane neće više da prči Sonju. Tane, prci me. Ne. Tako sam i mislila, svi ste vi, čak i molim. Stanko odlazi do Arčibalda Rajsa kako bi mu pomogao u vezi sa slučajem i pomogao mu da uporedi ogrlicu sa Avramovom slikom. Također saznaje da je ogrlica jako vredna. Maja dolazi do Taneta da mu jebe kevu što je dao lažne negative, na što je on sklanja kod ortaka i obećava da će joj pomoći. Stanko je na pragu rešavanja slučaja. Traži od Taneta da uhapse Avrama kao glavnog osumnjičenog, na što mu ovaj govori: Sad kad bi napravio dete, verovatno bi ličilo na tebe, pošto mi te pun kurac. hapsi Avrama i rešava slučaj. Tane odlazi da se vidi sa pukovnikom Đolovićem i pokazuje mu negative. Ajde bre, beži u kurak. U međuvremenu, Paverić se kocka kod Rusa i biva uhapšen zbog toga. Međutim, Đolović mu predlaže da zauzme mesto Stjepana Radića kao vođe Hrvata u parlamentu. Kasnije te večeri, Tane dolazi kod Nišliju da da Krojaču negative, te preti da će ih sve razneti bom. Nemam pojma šta je to bilo. Uglavnom, biva isprebijen i bačen u jarak. Niški je ipak izvadio Taneta iz jarka, odveo ga do ortaka kod kojeg je Maja, u međuvremenu mu objasnio ko je Krojač i popio po jedu s ortakom. Jebi ga, valja se. Alimpi od Kireta traži, pored nove, besplatne dostavke opijuma i 20% biznisa. A od Grofa i Mahta traži jači ugovor s onom nemačkom apotekicom za kad osnuje biznis s makom i za gospodari trgovinom opijuma u državi. Ne zovu me za džabe maherka. Nakon toga planira da renovira crkvu i postane svetac. Zauzet čovjek, nema šta. U zatvoru Avram pokušava da vrbuje Stanka pripovedanjem nekog Sokrata. Biblija, evanđelje po Marku. Ili pripovedanjem Biblije. Đolović traži Taneta zbog negativa i rutinski tera načelnika u kurac. Marš bre u pizdu materi. Stanko je na dejtu sa Bojanom i uopšte mu ne ide. Bojana vodi Stanka u rusko mesto. Naletevši na Babića, Stanko nestaje u akciji i okreće se Mari. Da, Stanko ima neki side quest da pronađe njenog sina, međutim, dovešće pandura u Jatagan Malu, biva dobrodošao kao pederi u Afganistanu. Avuković, jebote kako se ovaj čovjek preziva, jebeš ga. Čičadoca dolazi do princa Đorđa da ga pregleda, ali ovaj kreće da ga opasno flejmuje. Ma poduvaj mi kurac, bre imbecilčin, poremećena. Ako vam moć zaključivanja radi makar 2%, primetit ćete da princ i Avram imaju istu sliku u svom ateljevu, što vjerojatno znači da su svi oni u nekom istom pokretu, odnosno sekti, odnosno odeljenju za gradsku čistoću. Stavro je pretuko i odveo Maju do... ne znam zašto, nigde, ali mislim da sam već video ovaj logotip negde, ali nisam siguran. Maj kreće da se sviđa Tane. U međuvremenu, Vojin donosi ogrlicu generalu Vrangelu. Krista govori njenom ljubavniku Mustafi Golubiću za Živkovićeve fotografije. Odlazi do Krojača i traži da kupi slike kako bi navodio Živkoviću. Daj, princ Đorđe je pokušao da utekne. I'm fast as fuck, boy. Alimpije želi da se usavezuje s generalom Živkovićem. Naime, on bi dobio monopol nad opijumom, a generala više ne bi smarali zato što je pederčina. Tane i Maja are back in town. Trnavac dolazi Hadži Arsovu u sestru Jovanu. Da,
Stanko i Tane odlaze do Archibalda Ricea kako bi saznali da je ona viškica koju Tane posjeduje zapravo Longinovo koplje, koje simbolično označava moć. Vrangel je skapirao da koplje nema, izimitirao Deju kamena, spakovao se i otpalio iz Beograda. Šta mutiš, majmune mali? Inspektori zatiču mrtvog Avrama u ćeliji, te Tane urgira načelniku da moraju da pronađe onoga koji stoji iza cijele priče. Za to vreme načelnik jebe kevu Stanku. Kako god, Stanko opet ispituje žandarme, pa mu načelnik opet jebe kevu. Kad smo već kod toga, Živković jebe kevu Đoloviću, što ne zna za prisustvo Mustafe Golubića u Beogradu, pa šalje ubice na Mustafu. Surprise, motherfucker. Ali mu Krojač pomaže. Đolović je general prosleđuje do Alimpija, koji s Makedoncima sprema napad na glavnjaču, kako bi izbavili Hadži Arsova iz zatvora. Daj, Alimpije jebe kevu Makedoncima. Tane traži od Đolovića da mu pronađe Kaluđera kako bi rešili slučaj, ali ovaj mu jebe kevu. Stanko pokušava da nađe Maru, a Kurava jedan ga upućuje ka Stavri, pa je Kurava 2 govori kako će i on jebati kevu. Dakle, prvo je Maja jebala kevu Tanetu, pa onda Krojač, pa Stanko Avramu, Avram samom sebi, pa je načelnik jebao kevu Stanku na kvadrat, Alimpije Makedoncima, Živković i Đoloviću, Đolović Tanetu i Stavra tek treba da jebe kevu Kuravi 1. Napišite mi ako sam zaboravio na nekog. Stanko pronalazi Stavru i jebe mu kevu. Živković govori Đukiću da menja politiku prema Rusima. Na Luci, VMRO priprema zasadu za njih i uspeva da utepa nekoliko Rusa. U to ime, Dimitrijević dolazi do Fjodora. Nema nikakve dogovorstva. Buraz, ja tebi ništa ne razumem. Inspektori dolaze u onaj njihov klub i zatvaraju ga. Maja dolazi kod Taneta u Burence da mu da dokumenta banke i Kenja o grlici. Međutim, dolaze Stanko i Bojana. Stanko bi... Hadži Arsov biva odveden na suđenje, a VMRO počinje napad na glavnjaču. Sad, kako bih olakšao i sebi i vama, samo ću da vam govorim ko je živa, ko je mrtav. Živ, živ, mrtav, 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 živ, nema veze, mrtav, živa, živ, nema na čemu. Dan kasnije Tane odlazi do unakažene glavnjače i želi ostati nad Kaluđerom, a načelnik sprovodi racije po Makedoniji. Alimpij obećava generalu Živkoviću da će se rešiti teroriste, počevši od Hadži Arsova i Jovane. Međutim, toga naravno ne sprečava da se tim istim Hadži Arsovu i Jovani pripomogne u revoluciji. I... raznesem svog vladaru trpičke materine. Te zove Jovanu da dođe kod njega da se konsultuju, ako znate na što mislim. Ću izjebim ovu makedonsku kometinu. Sava obaveštava Taneta kako će da usvoji siroče. Sonja ne odustaje od toga da ponovo bude sa njim, a Stanko mu priznaje ubistvo. I to sve za manje od 3 minuta. To je speedrun. Vrangel se vraća u Brisel i usvaja Sašu? Saša izvodi prank nad Vrangelom i priznaje mu da je komunjera. Papahagi saopštava Maji i Đukiću da postoji šansa da banka bude 100% Majina, pa zove Đukića kao njenog advokata na pregovore. Raj se vrno iz Beča i prenosi Tanetu i Stanku u organizaciji Tula, u kojoj je bio Avram i u kojoj je verovatno princ Đorđe. U toj organizaciji veruju u idealan svet belaca i ostale rasističke i nacističke propagande, te kako je ono koplje centar njihove mađije. Da, zajeban lore, nema šta. Tane dolazi na mesto sekte i odlazi. Traži pomoć od kapetana Fjodora, ali ga ovaj ispaljuje, pa kreće da se kurči i preti Pojetagan Mali kako bi namamio Krojača, što i uspeva. Stanko odlazi kod Bojana i Babića da vidi tela i saznaje da je i Maja ubijena, samo što se ovog puta ubica zapravo potpisao. Između ostalog saznaje da doktor Avakumović svoje pacijente leči derivatima opijuma. Cool. Zbog toga odlazi do Kriste i zatiče sliku crnog sunca i odlazi. Krojač i banda pripremaju zasadu za Maju i Vojina. Vojina kidnapuje Joroza do Tula, koji im govori gde je Ogrlica i biva likvidiran. Za Maju se brine Jordan, ili ipak Tane, šmekir. Vidi, Tane kopira onu Tanetovu scenu iz prve epizode. Tane dolazi do njega da mu kaže da je Alimpije Kaluđer, te da ide da ga ispita, a da on treba da ide u Toponicu da ispita princa Đorđe, pod sumnjom da je on vođa Tula. Došavši kod Alimpije, kreće jedna, po mom mišljenju, komična sekvenca nadmudrivanja između ove dvojce. Međutim, Tane definitivno provaljuje Mirića. Krista pronalazi Konstantinovu tulsku masku. Izgleda da je on ubio Vojina. Krista odlazi kod Papahagija pa kod Mustafe, međutim, u tome je sprečava Maht. I da, nešto ranije, Mustafa odlazi do Tanetove kuće, da sačeka domaćina dok se ne vrati jebiga, pa su se tako radi zajedničkog neprijateljstva s Kaluđerom i Tulima, kao i zajedničkog interesa oko koplja, udružili. Mustafa odlazi korak dalje, te Pojetagan Mali tere Krojača da se udruži sa Tanetom dok ne ukokaju Kaluđera. Iskreno, šmekerski. Stanko stiže u Toponicu, gde mu princ Đorđe otkriva kako on nije vođa Tula, pa čak ni punopravan član, već samo ispran Avakumovićevom nacističkom ideologijom. Između ostalog govori Stanku da je Avakumović vođa Tula. Kako sve ovo ima smisla? Ludi princ, manipulativan psihijatar, sami povežite. Bojana pomaže Stanku da pronađe Marino dete i uspeva, svako je dala, iako je ona dala Stanku. Maja sazna od Taneta da su natpisi na koplju i banci isti, te ide da jebe kevu Papahagiju, mada joj on otkrio s kim zapravo radi, te odlazi do Avakumovića
Vakumovića i pristaje na dogovor. I također želi da postane član Tula. Jovana stiže do Alimpija i kreće da se nadmudruje s njim. Ovog puta on pobeđuje. Rec, Krojač raskida s Alimpijem. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mislim da su samo na pauzi. Tane obaveštava Dimitrijevića da mu se ne meša u posao, te ako slobodi Kaluđera da da ostavku kao načelnik policije. Sa Stankom odlazi do kluba i ovog puta postiže dogovor s Fjodorom. Također daje Mustafi koplje. Maja je na sastanku s Gabrielom, kao ispit, a posle, videvši Taneta, pokušava da ga napravi ljubomornim. Krojač odlazi do Gazdakira da mu saopšti da je Kaluđer sada svačiji neprijatelj i predlaže savezništvo. Međutim, dolaze Rusi i prave pokolj. Nešto kasnije Krojač dolazi s Kaluđerem do Makedonaca, ali ga tu čekaju Rusi inspektori koji ga vapse. Tane daje koplje Fjodoru. Ponovo, a Vakumović prima Maju u red, međutim, Maja hoće da postane vođa. Okirač tome je bio donošenje koplja njima na ruke. Zbog toga, Maht ubija Vakumovića i Maja nezvanično postaje vođa Tula. Čekaj, kako sad 3 koplja? Možda se pitate. Znate onog kovača što je bio na krajima epizoda? On ih je skovao. Rajački provaljuje da je koplje fake i govori Maji da se zapravo nalazi u Beču, ali je ne ubija. Mah se skroz naložio i želi da... Međutim, Maja ga ispaljuje i odlazi iz sobe, a zatim ulazi Tane koji ga ubija. Jebi ga, ja da sam bio na njegovom mestu i vidio da mi riba izgleda kao 60-godišnji inspektor, samo bih bežao glavom bez obzira. U ćeliji Alimpije provocira preti Dimitrijeviću, pa ga ovaj mlati. Đolović stiže do zatvora, napušava Dimitrijevića i oslobađa Mirića. Dimitrijević kao po dogovoru podnosi ostavku i privremeno udaljava Stanka i Taneta od posla inspektora. Alimpije postaje punopravan vlasnik u vezi s poljima Maka. Pavelić dolazi u Bukovo da VMRO predloži da se udruže i ubiju kralja. Stanko sa Bojanom odlazi u Švajcarsku, Maja postaje vođa Tula, a Tane pravo koplje daje Prosjeku. Sada ću da uvedem jedan novi segment u svoje recenzije, a to je mišljenje. Prema mom mišljenju, serija je vrhunski određena. Svaki lik je imao svoje mesto, svaki je bio bitan za nastavak priče, iako mi lik Prosjeka i lik Stankovog dede malo nisu ležali, ne znam, nisu mi nekako imali smisla. Ako bi neko mogao da mi objasni u komentarima, bio bih vam jako zahvalan. Također, muzika, Magnifico kao po običaju kida soundtrack. Kroz celu seriju nekako nisam navio ni za inspektore, ni za Alimpija, ni za Krojača. Nekako sam samo htio da vidim kuda ide radnja. Nije mi bilo toliko bitno ko će da pobedi, koliko sam nastavak priče kako će to da utiče na sve ostale likove. Također i taj element misterije u seriji. Ko je glavni negativac? Da li je bio Trnavac, da li je bio Krojač, Kaluđer, Tuli i kako su svi oni povezani? Prema mom mišljenju, serija je odlično. Preporučujem da pogledate, a drugi deo će izaći za... Izaći će. Kako se odjavljuju videi. Aj s Bogom.